Acara ini disponsori oleh Pamirsa pesanan Blabar Ageng ring Kabupaten Jemberana ngelimbak ring samian kecamatan. Kuningin wenten pelukutus desa sane nguningayang keni wesanan kaon Blabar Ageng antuk sasur kenah bal Blabar. Lianan punika pinih kidik wenten pepitu jembatan sane ngubungang Banjar keuningin pegat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jemberana Putu Agus Artana Putra Mausang saking kuentanan sasur kenah sane kepanggih banjir pinih kaon kakeniang ring Bilopo Tegal Cangkring. Tios jembatan sane magenah ring jalur jalan nasional sane sampun enten kalintangin taler muatang mangde digelis ketampenin. Kauningin taler wenten penyatusan pelinggihan alit sane keni wesanan Blabar ring wewidangan inucap. Penampen sane pinih ka pertama kemargiang inggih punika antuk ngevakuasi korban banjir rumasuk ngarian posko penanggulangan saha pengungsian sane magenah ring Bilukpo. Lianan punika ring sajroning usaha mecikang malih margi nasional sane nanin pegat inucap rahumang sampun sida kelintangin. Raris ring makata wewidangan sane keni wesanan Blabar saking BPBD miwah bage sane tiosan sampun ngelimbakang wantuan merupa ajang-ajangan majang kramel sane ngungsi. Selanturnyane ring sajroning mecikang mali infrastruktur sane usak BPBD pacang maprakanti sareng Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB sane kerencanayang pacang ngilahin langsung kahanan ring Bilukpo. BPBD taler kantun nyantosang laporan saking samian kecamatan indik bencana sani ketampenin ring suang-suang wewidangan antuk ngadungang data. Rau mangkin wantah ngulengang krame sani keni wesanan Blabar rumasuk pabuat ajengan. Anutin data sani sampun kapupulang umah krame sani kamemtoye wenten 156 umah. Raris wenten 117 keluarga sani ngungsi tur 3 sekutu sani kaevakuasi miwah adiri krama sani anyut keni Blabar. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.